discover ukuthi uNkulunkulu ukubizile waze wavuma ubizo kanti ibehavior yakho around the altar ayikho right, you are very dangerous kubantu obizelwe kubona because of your behavior around the altar. Thiwa umpriest angithi iduty yopriest bafowethu ayikona nje ukulungisa isermon ya Sunday, kodwa iduty ya every day to make sure ukuthi altar lenza njani liyavuka. Iduty bazalwane neyompriest akiyo eyesermon nje ya Sunday kuphela, kodwa we have irresponsibility ya every day. Once wathi uvuma ubizo, wathi uyaphuma uyothatha irresponsibility yomsebenzi kaNkulunkulu, usuke usuyinxusa le altar ekumele lingacimi nangephutha, ngoba ukucima kwalo kuyingozi emndenini elandela wena ngokubizwa kwakho. Izimpi bafowethu esinazo kwiministry eyiningi akize zamadimoni noSatan. We are very careless around the altar. Very careless around the altar. Ibandla namba ngisho lento. I-altar yiphi indlela engayibeka ngayo? Angithi yonke into ongayishumayeza abantu ayisoze njalo umuntu mayeshumayela after intumayelo ayishumayelile, kodwa ama result entumayelo aveza character yakhe. Ungaba ishabasheki somvangeli esishaya isono ngendlela engakazi bonakale, kodwa ube nebandla eligcwele nje izoni, kanti after intumayelo kuzalwa wena. Ngoba your behavior around the altar, indlela bazalwane uma sesibamba umsebenzi kaNkulunkulu esiphatha ngayo ingozi kwabasilandelayo. Noma ngabe uyazi ukuthi umzimba uvumi, noma ngabe uyazi ukuthi akuthandazeki, salusuwenzela ababizwe ngenxa yakho. Awukwazi ukulanda abantu ngomusa ubabizele ekufeni. Awukwazi ukulanda abantu ngezwi likaNkulunkulu ubalethe e-altar ethule tu. Yabona thina sisebancane, thina sasifunda kudala isikole sasikude apha emakhaya. Wesamthetho isikole sasikude. Wawuvuka ekuseni uyobasa umlilo. Ubasa umlilo kuphela i-hour usuka umlilo ukuthi umlilo ungafuni ukuvutha. Kanti umlilo une attitude mawubasa emlotheni wayizulu. Efika nje ugogo usumshophe kwaye uzama ukufutha usuze kwabuhlungu ikhanda. Uyavuthela uthi akuvuthwe, ulande oplastic makwaphela uplastic umlilo uyacima. Ulande oplastic makwaphela uplastic umlilo uyacima. Uzama ukubasa phezu kwani bazalwane komlotha wayizolo, ngoba ingozi kulolu hambo nobizo ukuphila. Very careless around the altar. Very careless around the altar. The responsibility of priest is to maintain the altar. Keep the altar penny. Keep the altar penny. Keep the altar penny.
noma ngabe siyashintsha izimpi zobizo kodwa angingafiki la icima khona i-altar ngoba ukucima kwe-altar ukufakwa uyofuphele uyoba umlando kade sikubona uza kahle uba umlando uphila kanti washalazela i-altar ngoba sekuthi